Muhoozi Kainerugaba. Uyu ni umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, akaba azwi cyane nk'umusirikare ukomeye mukuru rwose mu gisirikare cya UPDF. Uyu nguyu akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ndetse ni umuntu ufite uruhare rukomeye muri politike n'imibanire mpuzamahanga y'igihugu cya Uganda. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi, tugiye gutera agatebe tumenye Kainerugaba Muhoozi ni muntu ki. Azwi mu tuntu twinshi cyane, naho mu minsi yavuze ko umugore udafite ikibuno abyara umwana w'ikigoryi. Ikindi ni umuhanga cyane kubera ko agerageza kurwanya abanzi ba se Yoweri Kaguta Museveni, naho mu minsi yashize yabashije kuba yafata Bobi Wine uzwi nka Robert Kyagulanyi akamuteza abantu rwose, akamusebya, akamwirukana no mu gihugu. Reka turebe amavu n'amavuko n'uburere bwa Kainerugaba Muhoozi. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, banza urebe ko wakoze subscribe, ikiganiro ukirebe kugeza kirangiye. Muhoozi Kainerugaba yavutse kuwa 24 Mata 1974. Ni umwana wa mbere wa Perezida Museveni ndetse na Janet Kataha Museveni, nawe wabaye minisitiri w'uburezi ndetse n'imikino, ndetse akaba n'umugore wa perezida. Yakuriye mu muryango wa politike ndetse n'ingabo, bityo akura mu buzima burimo disipurine, imiyoborere n'umutekano w'igihugu. Muhoozi yaba yarize? Yego, nibyo. Turabizi neza ko muri iyi si iyo nta mashuri ufite, burya nta kintu na kimwe wagerageza ngo gikunde. Niyo gikunze aba ari amahirwe. Muhoozi yize amashuri atandukanye muri Uganda ndetse no hanze y'igihugu cya Uganda, cyane ko yize mu gihugu cy'Ubwongereza no mu Misiri. Ahabwa amahugurwa ya gisirikare n'ubuyobozi, yize mu mashuri ya gisirikare akomeye arimo nka Royal Military Academy Sandhurst, ahangaha ni mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse n'andi mashuri ya gisirikare mu Misiri, aho yize no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hose yahize amashuri atandukanye. Aya masomo yagiye yiga, uyu mwana wa Museveni yamuhaye ubumenyi bukomeye mu bijyanye n'ingabo ndetse n'ingamba z'umutekano n'imiyoborere ya gisirikare. Ese umwuga wa gisirikare w'uyu mwana waba uteye ute? Muhoozi Kainerugaba yinjiye mu gisirikare cya Uganda UPDF akiri muto cyane. Yazamutse mu ntera biturutse ku mahugurwa akomeye yagiye akorera mu gihugu cya Amerika, Ubwongereza ndetse na Misiri. Ikindi, afite ubunararibonye bukomeye cyane kubera ko ubumenyi yagiye ahabwa muri ari amashuri niyo yamugize uwo ari we uyu munsi tuvugana, ndetse n'icyizere yahawe na se ari we Perezida Museveni. Yamenyekanye cyane ku washinze kandi akaba Special Force Commando. Uyu mwana yabaye Special Force Commando SFS mu ishami ridasanzwe rishinzwe kurinda perezida, imiryango ya leta ndetse n'ibikorwa bikomeye by'igihugu. Byari umwaka w'2022 yazamuwe ku rwego akurwa kuri Lieutenant General, bamuhindura umwe mu basirikare bakuru cyane muri Uganda, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, avanywe kuri Lieutenant General. Reka turebe, ese uyu mwana politike yaba yarayigizemo uruhare mu gihugu cya Uganda? Nubwo atigeze atorerwa umwanya wa politike ku mugaragaro, Muhoozi akunze kugaragara mu biganiro bya politike, cyane cyane abinyujije ku mbuga nkoranyambaga nka X yahoze ari Twitter. Ibyo kandi yagiye abyandika kenshi ashaka kugaragaza ko agomba kugira uruhare mu miyoborere ya se. Bamwe bamubona nk'ushobora kuzaba perezida wa Uganda mu gihe kizaza. Ese byaba ari byo? Abagande benshi ntabwo biyumvamo Kainerugaba Muhoozi kubera ko akunze kugaragara atukana ndetse agaragaza imyitwarire mibi. Abandi bakamunenga bavuga ko akoresha izina rya se n'ububasha bw'ingabo. Iyo ataza kuba ari se, ntabwo aba yicaye aho yicaye. Hari n'igihe amagambo
hari n'igihe akunda gukoresha amagambo yateje impungenge mu bihugu by'abaturanyi nko mu gihugu cya Kenya, bigatuma leta isobanura ko nta kintu ashobora kubera ko ntacyo yageraho. Gusa ku babizi, Muhoozi ubwo yaje mu Rwanda niwe wagize uruhare mu guhuza u Rwanda na Uganda mu minsi yashize ubwo imipaka yari yarafunze. Reka turebe ubuzima bw'uyu muhungu. Muhoozi yashakanye na Chocolate Kainerugaba, bakaba bafitanye abana akunda cyane rwose. Uyu mwana w'umuhungu yakuze akina karate, icyo twakwita nka siporo. Yakuze akina karate ndetse akora akina n'umupira w'amaguru. Yakunze kugaragara mu bikorwa by'urubyiruko bitandukanye, aho yagiye afasha urubyiruko muri Uganda, ndetse akunda kugirana ibiganiro mu miyoborere y'ibihugu bya Afurika. Ese uyu mwana yaba anengwa? Yego rwose turamunenga. Abamushyigikiye nabo bavuga ko ari umusirikare w'umuhanga. Ikindi, afite icyerekezo cyo kuvugurura igihugu cya Uganda. Ashobora kuzazana impinduramatwara nzima mu gihugu cya Uganda, mu buyobozi bwa Uganda. Abamunenga nabo bavuga ko yazamuwe vuba kubera kuba umuhungu wa perezida rwose. Bishobora kuzashyira igihugu cya Uganda mu kaga kubera ko nta kintu ashoboye. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, icyo wamenya kuri Kainerugaba Muhoozi ni uko ari umuntu ufite ijambo rikomeye mu gisirikare ndetse no mu buzima bwa politike bwa Uganda. Nubwo ejo hazaza he muri politike hakiri urujijo, nta mpinduka turabona kuri uyu mwana kubera ko nta nubwo arashyira mu kwiyamamaza ngo abe yahangana na se ufite imyaka 80. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, reka mpinira ahangaha, ikiganiro cyacu nakagaruka. Andika ngo muri komenti utubwire undi muntu wifuza ko twavugaho muri iyi si. Mbibutsa gukora subscribe kuri channel yanyu nziza cyane Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda. Ndabakunda cyane.